Veliki rimski zgodovinar Tacit takole poroča o sestanku poveljnikov podonavskih legij v Petovioni. Poveljniki flavijske stranke so bojni načrt pripravljali pod ugodnejšimi znamenji in z več zaupanja. Zbrali so se v Petovioni, v zimskem taboru 13. legije. Tam so pretresali, ali naj zaprejo Panonske Alpe, dokler se v zaletju ne dvignejo vse sile, ali naj gredo naprej in se odločneje, mož na moža, spopadajo za Italijo. Tisti, ki se jim je zdelo bolje čakati na pomoč in zavlačevati z vojno, so poudarjali moč in ugled germanskih legij. Nato je Antonij Prim, najostrejši ščuvalec k vojni, povedal, da bo hitenje koristilo njim, za vetelja pa bo pogubno. Zmagovalci so zdaj razpuščeni in manj zanesljivi. Niso ki blizu ali v taboru, pač pa blodijo po vseh mestih Italije in gostiteljem povzročajo strah. Kolikor bolj so bili prej drzni, toliko bolj jih sedaj izčrpavajo še neizkušeni užitki. Utrujeni so od cirkusa, gledališč, mestnega ugodja, izčrpani od bolezni. Če pa se jim bo dal čas, si bodo z načrtovanjem vojne povrnili moči. Germanija, odkoder črpajo moč, ni daleč. Britanijo ločuje le ožina. Galija in Španija sta blizu. Z obeh strani ljudje, konji in davki, a tudi sama Italija in bogatstva Rima. Če bi želeli napasti, imajo na voljo 2 ladjevi. Ilirsko morje pa je brez varstva. Kaj bo to potem koristile gorske zapore? Kaj bo prinesla predstavitev vojne v naslednje poletje? Odkot med tem denar in zaloge? Namesto tega izkoristimo raje to, da si Panonske legije, ki so prej utrpele poraz, želijo maščevanja in da bodo čete iz Mezije prispevale svojo celotno moč. Če štejemo vojake in ne legij, vidimo, da je na naši strani večja moč in ni nič razpuščenosti. Sramota poraza je koristila naši disciplini. Še več, konjenica takrat sploh ni bila premagana, pač pa je prebila veteljevo bojno vrsto. Tistega dne sta 2 konjeniški ali iz Panonije in Mezije prebili sovražnikovo vojsko. Zdaj jih imamo združenih 16, zmagale bodo že s samo silo, s truščem in oblakom prahu, ki ga povzročajo. Obeh bodo pognale konjenike in konje tistih, ki so pozabili na boj. Če me kdo ne ustavi, bom jaz, ki tako svetujem, to tudi storil. Vi, katerim je usoda naklonjena, zadržite legije. Če želite, zame bodo dovolj lahko oborožene kohorte. Kmalu boste slišali, da je Italija odprta in da je zlomljena veteljeva moč. Prijetno bo slediti in stopati po stopinjah zmagovalca. Te in take reči je z leskom v očeh in z močnim glasom, da bi ga bilo slišati dlje. Tudi centurioni in nekateri navadni vojaki so se namreč pomešali na posvet. Govoril tako, da bi ganil tudi še negotove in bolj previdne. Da bi ga navadni vojaki in drugih hvalili kot edinega moža in edinega poveljnika in da bi prezirali obotavljivost drugih. Tako naklonjenost si je pridobil takoj na tem zboru, kjer pa potem, ko je prebral Vespazijanovo pismo, ni govoril nejasno kot drugi, da si ne bi tega pozneje razlagali, kot bi komu ustrezalo. Videti je bilo, da se je odkrito pridružil Vespazijanovi strani, s tem je pri vojakih pridobil večjo veljavo in je bil bližje v krivdi ali slavi. V latinščini pa se to njegovo poročilo sliši takole. Meliore fato fideque partium Flavianarum duces consilia belli tractabant, poitovionem in hiberna tertia decimae legionis convenerant, illica vetare, placaretne obstri Panoniae Alpes, donec atergo vires universae consurgerent, anire cominus et cartare pro Italia Constantius foret, quibus operiri auxilia et trachere bellum videbatur, Germanicarum legionum vim famamque extolebant, et advenissem ox cum vetelio Britannici exercitus robora. Ipsis nec numerum parem pulsarum nuper legionum, et quamquam atrociter loquerentur, minore messe apud victus animum, sed incessis interim Alpibus venturum cum copiis orientis Mucianum, super esse Vespasianum mare, classis, studia provinciarum, per quas velut alterius belli molem quieret. Ita salubrimora novas viris adfore, et presentibus nihil periturum. Adea Antonius primus is acerimus belli concitator, festinationem ipsis utilem, vetelio exitiosam diseruit. Plus succordiae quam fiduciae accessisse victoribus, neque enim improcinctu et castris cabitos, per omnia Italiae municipia decides, tantum hospitibus metuendos, quanto ferocius antes egerint, tanto cupidius insolitas voluptates hausisse. Circo quoque ac teatris,
et aemonitate urbis emolitos aut valetudinibus fessos, sed aditos patio rediturum et his robur meditatione beli, nec procul Germaniam unde vires, Britanniam fretto derimi, juxta Gallias Hispaniasque, utrimque viros equos tributa, ipsamque Italiam et opes urbis, at si infere arma ultrovelint, duas classis vacumque illyricum mare. Quid tum claustra montium pro futura, quid tractum in aestatem aliam belum, unde interim pecuniam et comeatus, quim potios eu ipso uterentur, quod Pannonicae legiones deceptae magis quam victae resurgere in ultionem properent. Moisici exercitus integras viris attulerint. Si numeros militum potius quam legionum putetur, plus hinc roboris, nihil libidinum, et profuisse disciplina ipsum pudorem, equites vero, ne tum quidem victos, sed quamquam rebus adversis disiectam vitelli aciem, luec tunc Pannonicae ac Moesicae alae perrupera hostem, nunc sedecim alarum conjuncta signa pulsu, sonituque et nube ipsa operint, ac superfundent oblitos proliorum equites equosque, nisi quis retinet idem suasur auctorque consilii ero. Vos, quibus fortuna in integro est, legiones continete, mihi expeditae cohortes sufficient, iam reseratam Italiam impulsas vitelli res audietis, iuvabit sequi et vestigis vicentis insistere. Haec actalia flagrans oculis, atruci voce colatius audoretur, et enim secenturiones et quidam militum consilium miscuerant, ita fudit ut cautos quoque ac providus permoveret. Vulgus et ceteri unum virum ducemque spreta aliorum segnitia laudibus ferent. Hanc sui famam ea statim contione commoverat. Quare citatis Vespasiani epistulis non ut plerique incerta diseruit, huc illuc tracturus interpretatione pro ut conduxisset. Aperte descendisse in causam videbatur, eoque gravior militibus erat culpae vel gloriae socius.